Dober dan, to je N1 studio. V sosednji Italiji bi lahko po nedeljskih parlamentarnih volitvah oblast prvič prevzela skrajna desnica. Vodja postfašistične stranke Bratje Italije, najverjetnejša nova premijejka Giorgia Meloni, je na sinočnem zaključnem zborovanju desnih strank dejala, da so pripravljeni. V Bruslju in drugod v Evropski uniji so medtem zaskrbljeni, čeprav se je Meloni v zadnjem času skušala prikazati kot bolj zmerna kandidatka. Pa je res, kaj to pomeni za Italijo, kjer se vlade menjajo zelo hitro, kaj za Evropsko unijo in seveda kaj za Slovenijo in manjšino v Italiji. Najprej gremo v Rim, kjer je z nami strokovnjak za kampanje in politično komuniciranje, nekdanji sodelavec predsednika Baracka Obame in Bernieja Sandersa, zdaj pa sodeluje z levimi silami v Italiji, Aaron Chattery. Welcome to N1, Mr. Chattery. Thank you for having me. I appreciate it. The last polls in Italy were published 2 weeks ago, according to the campaign rules. Do you have any information about the polls from the last days that are not available to the public? Look, I mean, the polls, even as they're put out, it's Italy. It's more complicated always than it seems. So the polls you're referring to from 2 weeks ago had Fratelli d'Italia, you know, the far-right purveyors of the fascist movement that everyone has been talking about, in the pole position at the front with 25, with the PD, the Partito Democratico, the general center-left party, being a couple steps behind at around 22 or 23. I see no reason to think that that is fundamentally different than it is now. The real story and what has been changing is right below that, which is the next two parties, which is Cinque Stelle, the five-star movement, the kind of famously hard to pin down populist movement that has, you know, actually been in the Italian government for quite a while now, and then La Lega, who is Matteo Salvini's political project, which was formerly Lega Nord, and which was previously the kind of big right-wing threat that people saw emerging in Italy. And what's happening there is that even as Fratelli d'Italia, the folks who are leading, are doing better and better, it comes at the expense of La Lega. And we are seeing a slight surge with Cinque Stelle voters, especially in the South, at the expense of the right wing. Now, why it's Italy and why this makes it more complicated is that the five-star movement, although they may have some of the same party platforms as the center-left, are not part of that coalition. And so these votes are coming off of the right and they are not going to the left. And that is why we see the polls being relatively close, but people talking about what looks like it could be a lopsided right-wing victory. What do these last days of the campaign look like? We've seen some rallies, but not so many people. That's right. Last night I was in the Piazza of the People at the right-wing rally, checking it out. Not only was Giorgia Meloni and Matteo Salvini there, but also Berlusconi, old as he is, actually managed to make an appearance. And this, for a campaign that is surging and doing well, should have been a tremendously attended event. And it was not. There were a few thousand people in the piazza. You know, it was enough to be a nice rally, but it was not this huge phenomenon, and it got very little foot traffic. I mean that most people who were there had definitely planned to be there, probably came into town in vehicles and buses, etc. There weren't a lot of people getting off work, you know, in Rome, who were curious about what's going on, curious about what Giorgia Meloni might have to say. And so I think we're looking at, even with enthusiasm for her, a low turnout election. Why was the campaign of Giorgia Meloni so successful? What were the key messages of the campaign? 4 years ago, her party, Brothers of Italy, attracted little more than 4% of the vote. Yeah, when you think about it, it seems like an incredible journey from being what considers to be sort of a nuisance minor party on the right-wing coalition to sort of becoming the real engine of what will be a substantial victory if polls should hold. And I think that that is due to two things. One was the political positioning of Fratelli during this last technocratic government of Mario Draghi. You know, Italy has this phenomenon where when you can't form a government, a technocratic government that has mostly everyone in it is formed. This included people all the way from the far left, even including La Lega, but did not include Fratelli d'Italia. So essentially, you have the Brothers of Italy having been the only people in opposition
for months and months and months. And so anyone who is discontented with the direction the country is going, anyone who is fearful about rising prices, etc., which you do see being an important part of Fratelli's platform, this is really fueling people to join this movement. What I will say is in Italy, you have a left and a right who are sort of generally equal, right? We're talking about how the 5-star is something different. And so that's why they are stealing all of these votes in the center left. But people decide what boat they're going to be on. And if they're on the right-wing boat, it's easier to shift chairs. You know, I was in La Lega, now I will shift to Meloni. I know it's what I want. And so a lot of this is just people shifting to where it is easier, but they've already made the decision that they are people who are on the right. Now, specifically, I think where there's a competitive advantage for Fratelli inside of their coalition with Forza Italia, very business-friendly, La Lega, very business-friendly, is that though they are also extremely business-friendly, they have a bit more about workers' rights. They have a bit more about sort of populist economics. They have a bit more. So even as they get criticized for wanting to get rid of things like basic income and stuff, Giorgia Meloni personally is very good at channeling the pain of poor people. And people are feeling in a lot of pain now because of gas prices, because of energy prices. I want to say all three of these things have almost nothing to do with her party. They have to do with Giorgia Meloni. She was the one who did the political positioning. She is the one who's able to channel this kind of compassion for people, even inside this sort of, you know, terrifying right-wing ideology. She is the political talent, I would say, of her generation continent-wide. There is nobody who is sort of, who is a more effective and smarter campaigner. So I think what we are also seeing is that she met her moment. This was a moment in which there was an opportunity, but she had the talent and the smarts to really, really take advantage of it. And I say this as someone who comes from the opposite side, that I very much think that she was a worthy opponent. What about your side? What were the key messages of the campaign of the left-wing parties? The outlook for them is not so good. Why not? Well, you know, I think let's talk about the basic issues, right? It's a lot about its minimum wage, raising that to a living wage, a dignified life, lowering taxes on labor, which in Italy can be quite complicated and quite a burden on small businesses, etc. But I want to be clear and I want to be fair about this. This is also the policy of many different parts of the Italian political electorate. So you do see Cinque Stelle, led by Giuseppe Conte, saying a lot of the same things. You even see the right wing knowing they can't say we're about to sell a healthcare system to America. You know, they have to say something more about wages and stuff. It's not a question of the issues, it's a question of trust. And so I think you see a lot of people putting an economic progressive message out there, but then voters deciding who they trust to get that done. And I think the story of the Partito Democratico is one who people have lost some trust in. And having an election that's this short, that's a snap election, is not an effective way to build trust. You know, in the US, we say trust is gained in drops, but lost in buckets. So if the left has lost buckets of trust, they needed a much longer period to start to gain those drops back. And there just has not been the space for that to happen. Mr. Chautry, thank you so much for speaking to N1 and best wishes to Rome. Thank you, and I appreciate the opportunity. Zdaj pa je z mano v studiu dolgoletni dopisnik tudi iz Rima, gospod Tone Hočevar. Dober dan, dobrodošli na N1. Slišala sva strokovnjaka za kampanje, tudi malo se je morda med vrsticami posul s pepelom, ampak kako je Giorgia Meloni po vaše uspela nagovoriti širši krog volivcev? Kako ste to kampanjo v Italiji videli vi? Torej, to ni tako težko, ne? Več razlogov je bilo za to, da je tako zelo uspelo, čeprav smo bili vsi pretreseni, ko je, ne? Prvič, Italija ni nikoli bila leva dežela, ne? Kadar smo mislili, da so oni pol, da so razklani, bilo to še zmeri 1/3 proti 2, ne? To je desno usmerjena vsa dežela, ne? Po večini, ne? Skratka, levica je slabotna, ne? In tudi nenehno sprta, nikoli se ni sposobna povezati. Drugič, ona ima izjemen dar nastopanja, ona ima prirojeno sovraštvo do te levice, ne? Ta deklica,
je pač ostala z materjo sama, ker je oče, ki je bil visok funkcionar komunistične partije, jih je pustil in sta se sami mletili skozi življenje in jih je tako zelo črtila, ne, vse, da ima to vseb. Ne, da bi bila kaj ideološko pripravljena, je sovražila vse, kar ni bilo proti komunističnega. In skratka, največ je pa naredil Dragi. Ne? Torej, ne Dragi, ampak tisti, ki so pripeljali v tako hudo krizo, da je Dragi lahko zavladal. Ne? Te fantje, zlasti 5 zvezdic, ne, so pač pripeljali Dragija na sceno in ta Dragi je izjemno dobro vodil vlado, ampak Dragi je vodil vlado brez opozicije. On je vodil vlado socialistične države, ne, kjer so v parlamentu ljudje, ki morajo, ker so se zavezali, dvigati roke za katerikoli njegov predlog. No in ona je bila pa toliko brihtna, ne, ker je res bistra deklica, ne. Ona je bila pri 30 že ministrica, ampak to blesteča ministrica. Za mlade, ne, pri Berlusconiju. Ja, sem vse glih, bila je, ne, za mlade, zmislili so si eno ministrstvo za to, da so ji dali, da jim ni delala škandala okoli, ne, kot opozicija. No in ker je pač bistra kot je rekla, mi pa ne gremo noter, bili so minorna stranka. 4%, glih toliko, da so not prišli, komi, ne, na zadnjih volitvah. Ona je pa pač rekla, jaz sem proti in kar naenkrat je dobila, ampak to res vsak dan več privržencev, ne, zelo preprosto, ne, neki so ga polomili, tek so bili na oblasti, ljudem ni bilo všeč, ona je pa rekla, a sem vam rekla, ne, in jih je dobivala zmeri več. Plus to, da 100 let po pohodu na Rim, ne, ima pohod na Rim še zmeri veliko svojih gorečih privržencev, ne. Govoriva o pohodu na Rim Mussolinijevem pred natančno oktobra bo zdajle 100 let. Bova o tem še kaj v nadaljevanju rekla. Lahko morda še rečeva kaj o odnosih med Giorgio Meloni in Salvinijem. Njega bolje poznamo, ne, tudi Berlusconija. Salvinijem sta se denimo že tudi celo javno sporekla. Kdaj? Kakšna kombinacija je to zdaj, te 3 oziroma 4? Ona se pač ne bo pustila voditi. Berlusconi je starec. Ne? On je pač človek, ki mu je popolnoma vseeno, vse razen tega, kako bodo preživela njegova podjetja. Njegove založbe, njegove televizije, njegove banke. Ne? Samo to ga zanima, od nekdaj samo to zanimalo, še od časov, ko je bil šef televizije Koper, ne? Kjer je začel svojo politično kariero, torej pri nas. Ne? Salvini je pa tako kot oče od Melonijeve začel v komunistični partiji, tam so ga malo izšolali, šel pa z Bosjem, tam je pa kar uspeval, je pa kričač. Ne? Sej čuden, da ni pri Melonijevi, ampak ni mogel preskočiti. Ne? Ker on je hodil v majici Putinovi še ne tako dolg tega po Moskvi, ne? In je rekel, da bi dal 3 materiale za enega Putina, ne? Da bi ga Italijani dobili. Putin je bil pa prijatelj Berlusconijev in je hodil k Berlusconiju s svojo jahto in z družino na počitnice na Sardinijo. Ne? Ja, Meloni se pa v bistvu distancira, ne, od Rusije, od Putina, v bistvu podpira Ukrajino. Zdaj stranka, ki jo vodi, Bratje Italije, je formalna naslednica, ne, neofašistov, ampak se zdaj nekako trudi zavračati očitke o fašističnih idejah. Kako nevarne so dejansko njihove ideje? Jaz mislim, da jih ona skupaj drži natančno s fašističnimi idejami. Ona govori o tem, da je prekrižala s fašizmom, ne? Ampak zdajle so pokopali enega od
njihovih vidnih privržencev, ne, so tam vsi stali, sem gledal posnetke, takole so pozdravljali. Ne. Ne, to ona na tem, seveda ona bo sposobna biti dober populist, ne, zna se obrniti, zna govoriti, ne, zna tudi tako obračati besede, da jo nimaš kaj zagrabiti, ne, ampak no, nikakor ne mislim, da je to sodobna desnica, tudi Liga ni sodobna desnica. Ne. Bliže sodobni desnici Berlusconi, ki smo se mu nekoč smejali, da si je zmislil svoje gibanje in je tudi res, zato da je svoje televizije rešil. Slišala sva gospoda Šatrija glede težav levega pola. Kako te težave vidite vi? Levi pol ne samo, da ima težave, ima grozljive težave. Ne? Mislim, da tudi gospod Šatri očitno ni mogel prepričati svojih delodajalcev, da bi mislili pametno. Ne? In leta, kakorkoli je izkušen, dober politike, v tem ni dvoma, ampak leta ni bil sposoben povezati levice. Ne? Zato se bomo še videli, ampak zato utegne zgubiti, ker on bi seveda moral 5 zvezd, ki so druščina prijateljev z Facebooka, ne? Bi jih moral nekako povezati in jih ni povezal in v bistvu tudi ostalih z te čudne levice. Moramo upoštevati, da se vse to dogaja v Italiji. Da je tam ena od strank vodi Renzi, ki je sprožil vse tole, da je do tega prišlo. Renzi je bil šef levih demokratov, ne? Renzi je bil predsednik vlade. Renzi je v resnici začel kot katoliški skavt brez vsake druge politične izobrazbe in je kot katoliški skavt postal župan Firenc. Za nas so Firence fantastične, ampak med italijanskimi mesti nimajo posebne teže. To je eno od manjših mest. Ne? In je potem bil toliko sposoben, da je vrgel vodstvo stranke in je vrgel vlado. In je vladal oboje. Torej, on, kamorkoli bo prišel Renzi, je nevarnost, da se jutri sporečajo. Pa ne smeva pozabiti, če nečesa bistvenega. Nobena vlada povprečno ni trajala več kot 1 let pa 3 mesece. Ne? Ja, to je bilo ravno moje naslednje vprašanje, ne? Ker Meloni napoveduje, da bo vlado vodila 5 let. Ne? Zdaj, glede na to, na koliko se v povprečju menjajo vlade v Italiji, sami ste rekli, kako realno se vam zdi ta? No, jaz sem se pogovarjal tudi z njihovimi resnimi analitiki, ki so rekli, če bo 2 let, bo perfektno. Ja, ne. Prav zares je z več vladami speljal 5 let samo Berlusconi, ki je bil zvit kot presta in je predvsem je imel v rokah založbe, televizije, časopise, časnike, radijske postaje, pa je vseeno končal na smetišču. Ne? Zdaj v Bruslju pa še kje, ne, so zaskrbljeni zaradi izida nedeljskih volitev. Viktor Orban seveda s tem, če bodo prevzeli oblast v Italiji, dobiva močnejše zaveznike. Kaj to pomeni zanj in za vse podobno razmišljajoče politične grupacije v Evropi? No, recimo, da je Orban nekak kategorije Salvinija, ne? Melonija je pa malo močnejša, pa malo bolj šarf, tudi bolj desno v resnici. Ne? Ja, seveda je to podpora za njega, gotovo, da je. Zdaj ravno povezan ta trenutek od Rima do Budimpešte ne bodo, ne, čez naše ozemlje, ampak to je širitev daleč na zahod in na vzhod. Ne. To je močna. Tudi oni so tudi v Evropi povezani, ne, v Bruslu oziroma v Strasbourgu. Grupacija ICR, ne? Ja, oni so torej Salvini, Meloni in Orban. Ne? In to se bo zdaj še, kot kaže, ukrepilo. Kaj bi za konec, gospod Hočevar, vlada pod vodstvom skrajne desnice pomenila za manjšine? Nas seveda zanima zlasti slovenska. Zaenkrat se zdi, da razen migrantov, narodnostne manjšine v Italiji niso tako, bom rekel, izrazit predmet kampanje.
Ne, ker manjšine pomenijo zelo malo. Recimo stranka Melonijeve z nami ni imela doslej nič razen tega, da so jo lani povabili na Bled. Ampak to je bila strankarska politika naše takratne vlade in pač iz Rima so lahko samo njo Dubelj, ki je bila pandan nekako v Rimu. Morda ona je takrat, ko je slišala o Sloveniji, drugače pa od teh gospodov o Sloveniji ne vejo nič, ne? Razen Berlusconija, ki so mu nekoč, ko je bil še šef koprske televizije, predlagali, da bi kupil tale hotel Palace, ne? Pa rekel, ne me heca, takrat je bil res grozen bogat. Če mi daste vse od tam pa do Ankarana, v redu, kupam, vse skup, ne? Celo obalo kupam. Ne, z enim hotelom se pa jaz ne bom hecal. On nas pozna, ampak mu je seveda figo mar za nas, ne? Medtem ko oni pa se tudi na levi prav veliko ne vejo, kje smo, ne? Jaz sem v tolikih letih, ko sem bil v Rimu, tokrat doživel, da si rekel Slovenija, pa te nekdo, ki si ga imel za intelektualca, vprašal, a je to na tej ali na uni strani Urala, recimo, ne? Pa a je Trst pri vas ali je pri nas, ne? V Rimu jim je to popolnoma vseeno, Trst jim je na drug stran Urala tudi, no? Govorimo o Rimljanih, ne o teh politikih, ki to poznajo, ne? Bomo videli, kaj se bo zgodilo v nedeljo. Seveda bomo to z zanimanjem spremljali. Gospod Tone Hočevar, najlepša hvala, da ste prišli na N1 in za vsa vaša pojasnila. Prosim. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse rezultate nedeljskih volitev v Italiji bomo sproti objavljali in tudi analizirali na naši spletni strani n1info.si, zato nas spremljajte. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.